पंचायत सचिव आणि ग्रामसेवक हांचे शिक्षण तसेच काम वेगवेगळे असून लेगीत दोघांकूच समान पगार असा, जाल्यार ग्रामसेवकापेक्षा पंचायत सचिवाची जापसालदारकी आणि शिक्षण वेगवेगळे आशिल्ल्यान सचिवाच्या पगारान वाड करचे अशी मागणी आमदार वेंजी विएगस हांणी विधानसभेत केली। उपरांत या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करतलो असे आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गिद्दिनो हांणी दिले। सेक्रेटरीज, पंचायत सेक्रेटरीज वर्सेस ग्रामसेवक म्हाका तेंगेलो स्कोप ऑफ वर्क दिला। ड्युटीज ऑफ विलेज पंचायत सेक्रेटरी इन एनेक्स्चर बी आनी ड्युटीज ऑफ ग्रामसेवक। ड्युटीज ऑफ सेक्रेटरी जायते पॉइंट दिलो आहे, ग्रामसेवका दिलो हा। ग्रामसेवक विल परफॉर्म द ड्युटीज एंड फंक्शन्स एंट्रस्टेड टू हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द ब्लॉक, दॅट इज द BDO। इतले तेगे काम कितें सांगत तें करपाचें। रेस्ट सेक्रेटरीजागे भरपूर काम आहे टू इनक्रीज देयर सॅलरी टू लेवल 6 पे स्केल ऑफ द 7th पे। At one point of time, secretary जे पंचायती घेताले, it used to be a matriculate only. Subsequently, जेन्ना RR change केले, as you say, तेंचेर खरें खूब responsibility पडटा। RR change करताना तेंचे graduation केले, because that is the type of work they handle. In fact, I would have been happy if RRs could have been changed that even knowledge of law, एक लॉयरूय आसल्यार बऱ्या पडपाचें। दॅट इज द टायप ऑफ वर्क दे हँडल, दॅट मे बी हॅपन इन द फ्युचर। नाव एज फार एज सेक्रेटरी इज कन्सर्न, आय फुल्ली एग्री विथ यू। ते लेवल 3 आहा, लेवल 3 कोण एक LDC, पंचायत सेक्रेटरीज आर नॉट LDCs, which I am again and again I myself have mentioned in this house. Difficult. I have listen. I have moved a file long time ago to put them at level, in fact I had said level 7 at that time, but they said it will be too much, let it be at level 5. Now he is saying it should be at least at level 6, level of a head clerk, which is very much necessary. Secretaries have to be upgraded to that level. It is a very just demand for the type of work they handle. It should be salary commensurate with type of work they handle, then you can hold them up. थोड्यांची मागणी आसली तांकां करताना ग्रामसेवकाचे करचे म्हणून ती फायल उरलेली आनी बाकीचेय मागता CM। बट वॉट आय वॉन्ट टू से हियर, एज फार एज पंचायत सेक्रेटरीज आर कन्सर्न, दे हॅव टू बी viewed separately. You cannot equate them with gram sevak and other category of. I agree in this August South. What he says is justified. तितले हांव ताका सांगपाक सोदतां। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।